ronga yangire kunyarika ngabwata magecha ngo kisibiande kolende gotengo kisiberia amache ya yo mongina omugeremi bwonchorire na Enokem Agrovet amina Niki maine tarira Enokem Agrovet ime yumuchukisi ilionyora mariogo yugo sialire bimeli indagira nichi supplement chietugo empego yetugo amariogo yugo sialire kenyambi chimbusuro amoyo ebichuchu byogo tuga banyore asinyumba ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society angena Market Plaza Orusagerunde Nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Naboigo Bachagiro Orusagerunde Ensemo ya Jogo angena Jogo Primary School Gusoba Kiresimi Enokem Agrovet Limited growing healthier futures one harvest at a time akitika wanami nyakengende kai omongneru wachirego tigangende obuneka ya tigani nyakengende Ndizi TV Ubwansu Bwomugusii. Biyake gima mwanchi mulebeta sene kia Ndizi TV no basemera kwana na kwabere ko gutwara esabato erengia ne magarobende na ndengo kwaligania asemesa ya mangana maya elinde ngumanye na rebereka gukorekana kora chingongo chonsi inyechense asense mwachichi mitandao asense ya Facebook na bagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital Nabaga sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense ya website na bagotonya gwetera www.ndizitv.net iretera ne Fridah Kerubo nolyo kwaneke bna chibichane lyogire wikera sole asenchira ya bene na repetronira mukeira toskato nyegerangwe na ndasege keke kerbosio elinde ngumanya mange asenchira yo wikirano Hasensemo yebimanyerero ni gotokobwatanere Joshua Auta mwanchi muri yangu kwaligani bene elinde tobeto gusanga asobwamo gochaka bonoiga goika omoirio Amayia yebire bigani gotokoyachaka korase county ya Nyamira asengo kumanya bino mugavana bwe county yo Eyemo Nyaribo niga bakagwikirana asomo sangerkano obogo sangereria eligosira ekanisa ya Kenya bao ase obwagachi okwana korase nsemechoni go airera emero gosenigo abagakuri eira kwene kibunango ikiraniare amagendero imeye county ya Nyamira oigonigo airera emerobelio yo korosia chipara ase abolia abamenyi bensemeyo kolenda abana babo animono chinga kechiga cherusa molikito job maangi norbotira senchira yowekirano Esege tunigo ya rurego chasi abarayibari me county Nyamira kubwaterana elinde abamenyi banyore amagenderero Jedinda chokora abarayi wose gasi Nanko bateutuo mundu akore gasi achore lakini Jedinda tayari tubwaterane Wanyemba yuakondama Mundu gatebire nyabire na wakwabire Aya nigakwanwa as ogosangereria wokonya obwagati bwe kanisa ya Kenya bao SDA wodi ya Busamaro ebunge West Mugirango county Nyamira abarayi bande kanisa ne chief take care of your kids leta abana ngakie rusa baisa abande bawe
Gati abarayibaikirana aroro n'omugavana bwe county Nyamira Amos Nyaribo omuraibwa abali n'omubabaro omonene ase bunge county Nyamira Abel Mose omukonyoye Edina Obara n'abarayibande kurwa serikali ye county Nyamira. Omugavana nigarwa eira goikirani chira lyerete abamenyi be county Nyamira anene mono obwagati bw'ekipara Ensa meyo kibara twabangira lakini toka nite break yake kwa karaki jiko ararimo lakini tokune jiko yora tijisani tomono abarayibaikirana aroro mbamochie omo MC be wodi yu omo sikekeganda ase okoba ase rombe yaba MC baligete kumurusia omo governor Amos Nyaribo kurwa ase Kerubo ase Samaro abongo dikira ko MCA ko Samaro bakorega as direct ngure yo mo twara boba mobuyebna mo MCA yo akora kurutama gena na nintiga wa Samaro mo togete mo amojore ndiko bae punishment because mo ndo mo ajore ta korega as yaye para ofere president yabo abasacha lakini abakungu tugakana tokegerera omweshimiwa His Excellency Governor Nyaribo nwale Kerubo nwanina mweshimiwa yoneko utahingaga ole otoweka twamusaba ile nepa kaso nyumba tokorega asi aseka Nyamira boigombagi kelia omoseneta bwe county Nyamira Okongo omogeni asokoraga omugavana ebyara na kumusaba bache amo elinde bakorere abamenyi emeremo kariendo mwana ominto twamusaba nani yasaye pasta tusaberemo Okongo omogeni ito edito koraki tosuke mwalo sabanga seneta nera bwatisiga bana tosuke amo ekyara inwa basamaru mubwa timagana manki mubwa tilitina nabitozera kiba ndra seneta nayo yura wasanga ngekatiro musamaro kamira kwa karaki kware koba lakini ni nyasaye na jambo koje Ginko reported ya Ndizi TV kurwa se county ya Nyamira Job Maangi Mbiamono sana murikito Job Maangi korase county ya Nyamira asogo twaliganira orobotiro asenchira yobwagali otigara ime county yo museneta bwe county ya Nyamira Okongo mogeni nigo abolire mugavana Amos Nyaribo gotia gweswanania nobokoreri bwaye chingaki agendete gokorera abamenyi be county ya Nyamira emirimo okwana ase kanisa ya Nyabioto nigo amuganire mugavana kweneke bunango ikiraniale obokoreri bwaye ase abamenyi bensemeyo anomono asokweneke bunangwaga chale stadium ya Manga kikona etalero neraje mabienda korega asiende mokane acha teyo okoigobe ngokongo mogeni ngo etale vira kanisa ntokoba ese to korega asien ko unini mogonya gotosobera bonya koraki bonya go naende kotokoboli gendo nchega asiane buno moseneta komoranje igongeire nabwati ndoranga ngakie bintu bigenderete karochibasa chiachire igekerongo etango tanga amalioga itonkorwari nyagitari achikodi uchi chemist talibite nande ni nunkoboreri osegi nkobori gombo begaki igo umugabana anganchere na inchiranya kubwaje bintu bidanga kibigo korwese county ya Nyamira inere gasiane yo moseneta nabona ndero mumbe kamasabo ona bolinga kumoranje obosoku bwato itirese stadium yeto ya Manga etimi yeto ya Shabane karo Kisii egetige saligete igo bakaenda baji wakera Narok gose Migori bono ngomatenga tiga chibase chibekwe egetie kekere ekero osonge mbra atule nyinge etimi yeto yaje yakera Mangaga nona banye na murali mwoni amatoke ne soda na bumbo betokuburi ase igo nko wakera ngambia mono mbeke samasabo tonyago kolega asi amo Abagambi kurwa ase kenyoro gya kyamwasi nigo litkulerero baimukia egetambukiro na baigo gokora obonyabi bwa marwa atanchiri ase chinsemecho nigo baba kubeka byara abaengi ababa gwikewa ase getaseni kya abanyanyimbo kya nyanchwa ase chinga kyecho boigo baba gusamba emetungi eyaberege kogacha amarwa nigege kulegetindi kyaberege korwegwa gocha asa abaengi na baigo abatumeki bebinyugo byogotindia
buya asibarabe bakwimukirwa egetambukiro kebwenete muri kicho daipo na sanya na roboti oro. Imeje division ya township Kitutu Central Sub County. Habagambia banene amuna bakonyi babo bakubwaterana na community policing. Nigo batwara operation yentindi obotuko bogokera rero yuguitera amaru atancheri asebinyoro. Yarona kutuacha location ya Kiamwasi asumu chief Madam Judith Kerubo au kwa nini tuata kumugwatia turaba chief na kifungo wa chief wako kwa location ya Nguru nechi location chinde paka kurubusero maate tokubwatira nega asuko sije binywe bigambo ya rero twasoka sinto ya operation ngo sije binyugo ibiye biroro twagenda sike nyoro kumamurisa sitwana bira mabuzi sama ndisana nana kwa to witera chirita angeli kwa ya mwana 200 chikisa na kusaidia bindiyo kwa wasaidia magari asengenza biri bakoreta madara asabana baitu Chinga kecho mbanyara kwereranga chinyomba chobongia marua ngo chigenderete gusengeta ebikore bibe anene asabana be myake meke aseganga yabenenere okulinda aborokigwa anene chinga kechiga bale eruse ntambe aidia mansama rwa yakwembwa ariko saribo ko kono obonge nene mikiyo mamangana abana bakwa musigo kunyora marito amagiye myaka embale myake meke chinyomba kubundika kweta nasamangana ikisegi ibintu bikunga gender based violence Ogeko garana singinja abana basalikire abana bana muri tutekire kinga kici holiday abali isiko bona tutagide twakikisenya abana abango babali buya agera bati bayira ni sukuru agera sukuru mu bali ase kenyoro kiamwa mugesa abwasi bamerekera asoboime Elio banyare gokeania ebikora byobosaria nigo abamenyi bensemeywe bagenderete kuirania amagenderero magega ngana yo goitwe chingo ko bintu ku mugonda matoke banyora kibese bacha kunywera maruwa yaga simbaje nyingi cyasarikire abanda abangu babaye bagutana sinje ya maruwa agadena na malimao ni wali asengenjo yo gochitumya kibeseji kubwatekana nayo kororanga chire cyabwango abantu babere baguchinyora bakibekira amabi igiye tari yasengenjo ya magendero ikendo kendi cyasiki bwata amabi magendero tari ko bororo komenta nayo nigo barieira yogo chigosiria ebinyugwa bitancheri ase binyoro na kuboria abaengi gonchoreria elio gweswania ase biasara binde byao biranyare koba okonyera gwakera lituko abantu bakwenga marunda abatabinga bano yaikire ngaki mugwana atagocencha mokore byakare bingao biye birabakonye tugatsingo ko korobolemi echiro ya daraja mbiri no erega igantu bwate bati gere kwanza sekenyero ya se location yetu abantu basoke bagenda bakore byakare bawo no ne chianga bawo ni chindagira egere batnyale ko beguru mababo ko ane ndo tugotiga ndo tugogendera kera ngaki paka abantu abemukia makoko ibo cyagere kina kikirenga yito bunabagambi nerega igangene ne yo gokorega cyo gusire binywe biga mu serikali y'Agote abantu babwata ko bayira se police station ya Nyanja babu kyorora agara bagende bufurije kungana na mudi kubashe Yinko ripota ya Ndizi TV kurwase kenyoro kia mwamogesa kegotoka Kiongongi sublocation yogotoke bunge ya Kitutu Chache South elietaria nende pon asanya Mbiamono sana umirikicho daipo na sanya asoroboterwa senchira iyo bwagale hotigana nayo nagosika mutu asorobotironde nigongo kumenya buna mugavana wa county ya Kisii Paul Simbarati nigabere kagwesoke bene nabo igokwenekeria abakristo buna nigo arusiri muswada ukorusia ebango ase chikanisa bona nigo abolire serikali enene kurigereria engana yobolendi anaime county ya Kisii nigo abakako yakwana asomo yigabwe kwena na ebyegwa asabarandi ababwate ebirogo abigo kobolya esikwaneke bune serikali yaye nechigokora amagendero ase county ya Kisii Marigito Brighton Makoli norobotiro Kaukwana ase kanisa ya Church of God Gatembe ime yomojibosongo mugabana we county ya Kisii Barusimbarati nigabana tebiruna nigoba kereire korusia evangelio konyora batakire kobeka asoko chikurusi chikanisa karo chikotwara kesha nikajiuliza tutabaki kweli watu wa kanisa watatuacha na kesha nikamwambia ikarudi
nikakataa kuweka kidole. Ingekuwa sheria. Na unajua kanisa lazima litii wote sheria. Ama kuna kanisa ambayo inakataa kutii sheria? Haiwezi. Lakini nikasema hatuwezi hujumu maombi. Kwa hivyo nikaelimisha assembly na wameniambia waliitoa. Ingane iyo nigo yasirirwe no mukonyo ye Robert Monda. Tukija wote tupate kila mmoja ametoka nyumbani amekuja kukesha, kwa sababu ndilo jambo lilifanya hawa viongozi wa kanisa walinung'unika, wakakasirika, wakaongea sana hata kwa TV, lakini mwishowe kama niliposema tutoe, si tulitoa. Boigo kati ya MCA be county ya Kisii abarabo nigo basirire ingane iyo asibaboririe chikanisa koralia na kusabira murembe asense ya Kenya. Kanisa kidogo lakini gavana alijua kwa mtakatifu kwa hivyo tumshukuru sana. Jambo la pili ningependa kuomba pia kuombea kaunti ya Kisii, viongozi wale tumechaguliwa na viongozi wengine wote na viongozi wa kanisa, tuwe kielelezo jema kuleta usalama na kuhubiri amani katika kaunti yetu ya Kisii na kaunti zingine zote. Igoro yokuburwa ku murembe katika kaunti yetu. Tunajua kwamba kaunti yetu imekuwa ni kaunti ya usalama. Kila mtu angetaka kuishi katika kaunti yetu, lakini kutoka niingia ofisini kuna vikundi ambavyo havikuamini kwamba Simba angekuwa gavana. Kizungu inasema when the head does not work, they stand alert. Kwerera ni gatebiruna gati ya bali baguchandwa se county Kisii bali bakomoko boko asibona nyariga kubure serikali nene. Ni vita ya Simba, hiyo ndio dhambi pekee yake amefanya. Wakatoa kijana mmoja hapo wakachinja yeye hapa town mchana, wakaua yeye. Kijana ambaye bibi yake alikuwa mjamzito, mtoto wa kwanza. Tukazika yeye. Imekuwa mmeona askari wameletwa hapa huko, kuna Simba hapo na jeshi na ukora, kumbe ni uongo wanataka kupitisha. Wamekamata kijana mwingine juzi. Huyo kijana yuko moja sasa hospitali. Wakakamata yeye hapa, wakaenda na yeye, wakatoa yeye, wakakata kidole moja, mbili, wakakata yeye sikio, wakapiga yeye kwa roho, wakapiga yeye wakaua. Ninaomba tafadhali, na nitaomba serikali kuu, kazi ya serikali ni kulinda maisha ya watu. Dr. Archbishop James Obunde nigo nera nyadirika kote abuna no nyobogima bokongete serikali ndakire kubike mirubirio ya bene. The Bible tells us that these requests are granted. God has blessed you, has expanded your territory. You are a governor, we don't know what else you will be. But he has already expanded your territory. And now you're working on a program not to cause others pain. Because the cost of living is high, and pays leaders like you that they can have the rubber problem to explain to people who wanted them that why I'm suffering. So you can become an instrument of bringing peace and a painless life to the people of this county. Goribotiri kitosini Candice TV elithariane Brighton Makori. Mwanchi umurigerera kurwa asorobotirwa ya Brighton Makori ni gotogoswa sensemo ya kabire ya studio toska tonyegera kwira nturasege keke Kerubo elinde tobe togosanga amange. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi eikeye asorobotirwa bene korwa omugavana Simbarati konyara gotiani ko omugavana okabero Kisii goikera bono nigo mwaka wa mubura iwe serikali ye county neri enene bwanyarire kwenekigwa obubwa twalira amanga anyarire goikeranigwa yensi yugambo tomerungezwa bisya yensieke
Wana baba simole moyo moikaransi te kwese mororo. Ngakiora ruhani Simba. Simba ngoruhani were. Uwezi piga nduru kwa matanga ama kwa mikutano, unapiga nduru assembly iliposo upewe maendeleo huko. Ngira ne bunge kusembo bintu byeyo. Mbone bintu bina bantu bamenjero no mwana ndabirego. Ali yaba MCO babori amangana kurwe binyoro bintu kibiga endrete. Matusi mingi, hatuwezi fanya na wao kazi, mimi nitakuwa MCA wa hiyo ward. Nje bante bini bata contract. Bata ite okorere mu Gusii bwensiye gasi. Na mubolirie. Onye kabwate kerengere lingantu gwene to ko iwana na twanjira nengo chitoro ko kore gasiamo budget erosi were ato sikebu na barayi ba Gusii Nakibaranze ngese ginde bakurwana barumba likondena abantu bakondenda naba MCA nabo gwende ko rang kolega osoro n'ababunge bande bonzi pi mbabwate right yoko kwana amangana Kisii County. Jumamosi, Ensa Eyemo ninusu ya Maragoba, nechinsa isato ninusu, Chiabatuko. Members of Parliament oversight the national government. Ndizi TV, Ubwansu, Bwomogusi. Mwanchi omuliyere nendengo kwaligania elindembengo kumanya amange asinchira eyobwikirano kugenda n'oroboti korwase county ya Kisii nigo kumanya buna umugavana we county eyo nigo alire eira kwanike binango mesiale county ya Kisii ase okwaga cha chipara oigo nigo ayenikire kubeka emirobere emikirano asoko nike buna aboncheria ngo korabale oboncheria bwa bwikirano ase nike buna omucho bosongo no mucho munene kegema. Kulikuwa na ule planning ilikuwa sio nzuri sana, lakini tuko mbioni kuhakikisha kwamba mambo ya kupanga mji huu ndiposo ukue, baadaye tuone kama itakuwa the city. Unajua huu mji ndio mji mkubwa, baba askofu, huu mji ndio mji mkubwa. Ukiangalia Migori, Umabei, Nyamira, Naro, hii ndio capital city yao. Ndio wale ni county nyingi, lakini nataka niwaambie kwamba mji wetu lazima tutahakikisha ikiwa capital city watoto wetu watapata kazi. Wale ambao mnafanya biashara mtafanya biashara ambayo iko na pesa. Na mimi naongea kama gavana wenu kwa sababu katika miaka yangu nami nataka niache county hii ikiwa county safi, kila mtu anajivunia. Nataka niwaambie benki ambazo zinafanya biashara katika town yetu hapa ni benki 30. Kisumu ikiwa city iko na benki 19. Kwa hivyo lazima tuangalie mbele. Naomba msamaha kwa sababu mnasikia vio zenu zilivunjwa, lakini wale ambao walikuwa wanavunja ningeomba mngepeana notice. Si ndio? Ndio Bishop sasa wewe ndio uangalie mahali utaweka uone kama unatekeleza nzuri. Pia I like what Archbishop amesema. Cleanliness is second to what? God. Lazima tuwe wasafi pia katika vio zetu. Kwa hivyo barabara ambapo ilifunguliwa tutahakikisha imetengenezwa, tumetengeneza cabros. We want the whole town to be a place kila mtu anafurahia kuja kwa sababu ndio mji wetu mkubwa. Chinga kecho boigo asensemo yaye Dr. Archbishop James Obunde nigabule baraikora se county ya Kisii kwenekia oborai obuya boigo nigo asaba mulembe kwenekigwa chinga kichonsi ase abarai babuligwa kwenekia bunango korabale emirimo yabo bwikirano Takia maendeleo yote katika klasi. And I know you have a future because when you look at what we have here, ukiangalia hawa ambao wameketi hapa, ukiangalia wale ambao wako nje, ukiangalia msafara ambao tutoka nao katika pale tulilala tukikuja hapa, you know that this is alive and it requires
a very focused leadership. Nyinyi mkiregea katika utaratibu wa utendaji, hawa ambao umeona hapa, Mungu atatoa wale ambao watamfukuza katika hiyo mamlaka. So take your responsibilities kwa mwingine seriously, na wenzako wewe ni kinara ya hii class, take your responsibilities very seriously, so that hawa ambao wamekuja leo to witness this momentous moment, that there will be a continuity of goodness in Kisii. Kutakuwa na mwamko mpya, mwelekeo mpya, changamoto ambazo zitakuja wanaweza kuzitatua kwa sababu they have a new beginning, an impetus to move forward. Abarandi akurase kaunti ya Kisii nigo bagokere gitambukiro kya Eyemo gavana wa kaunti ya Kisii Paul Simbarati asokurusia omuswada bugusangirire bango korwa ase chikanisa okwana akurase kanisa ya Anointed Church of God mi kaunti ya Kisii nigo boigo baburi abasubati kwenyura ase obukoreri bwabo muri keto Julie Kerubo na mange Magaye kaunti ya Kisii gwetu muswada bw'ichikanisa korusia bango monase chikanisa chigokora kesha bona niga barandi be kanisa bachiramo kumwakira umugabano o Kisii kaunti honorable Simbarati mbiamono ase ogotugutera omuswada uyu tutete kupongeza gavana ito oyo minto Simbarati amo ni MCA Jones aso kwira na maegana na kurigireria ebiri ri babekete ya taxes ye kanisa koyurusio tutete gotebanga ikinegento mwakorete kiengencho egento kia maana egento kyo kumwoba Nyasaye na ende ntu tokubasabira mune kanisa kanisa ya Evangelical Alliance of Kenya Kisii County tokubasabira Amayia ukwana se kanisa ya Anointed Mission Church abara yabo be kanisa boigo ebasabira morembe mona sensemo ya Gusii ase bikoro byo boibi n'abantu gosaganwa karba kuruchigasi cyamo byabeire na boigo ase oboibi ase chikanisa na kuiba ebintu bye kanisa ase bagusaba eserekari kuru oborendi boisaine morembe Gusii notakire kigima abandu baminto tochamo totwaro morembe na mono kere amangana genete munabono asabanya biasara bakubuka mambi goje biasara gose bagosieke biasara byabo kogenda chiabo chinsa chia mambia yarorekanire nga ebibago byachakire kwira na sumu Gusii igoneta kire kigima aba security system ya ito ya Gusii eligelia mangana ayo amangana nale alenge gokorekana Gusii gaiga arekorento morembe aba munambali balinya gweta etaiga bamanyanga morembe no maintained in Kisii yariko nyarekana aba mura win one way or the other batu kibakomanyanga ngikegendrete gekogere bibago bimukire morembe buri so Gusii mono kolende tukosabe ebara baito bansu bichi MCA oyo minto Simbarati na amanyanga kiagokora ebe mangana yaba address amana security system na aba mura baito ba community policing gotokosaba nga mocha ke gochungusa kigima mumanye mbando kiaba batagite kosalio morembe Gusii elinde tomenya no morembe kere Gusii dogotwara morembe na bokoboka na uru Nairobi jinsa jamambi na bokoika nyomba bunga obuya igonto igwete buya buna pastor security loophole inchirororo etware go sabo mugabano itomo ikarana county commissioners who are concerned about security moi karansense mororenke kegia etire bono ge gotara abantu bagocha bono bagotara botuko without fear torore ngakia abantu abaru etekorwa boigo munaba women rep Evangelical Alliance of Kenya nigo basaba umugabana honorable Simbarati komanya abasubati mbare bakoroborandi anyari ko babeka serekari elinde banyaro gokwanera amangana yabangina naende buna women rep ya Evangelical Alliance of Kenya nigo twale go request gavana yeito omanyenga abasubati ntorororo aba pastor tokorandi enchiri Gusii na intunto tage totomanye ase administration yao otolenta asoborai bwao na intuto kwane igoro ya mangana yabangina totete abangina buna bono abangina baitonkolera bali isikoga iganga obotaka bwaichoire obotaka bwabeire obonene ase gati yobogima bwabangina egekogera amagori abeire amanene bono igobogima igoborobo kongumona ase gatigati yabangina elinde tochiche toikaranse togotebi ngaki ogotokonya nayo totebi ngayora nyare gotokonya
elio morembo base Gusii yeito. Ingoripoti ya Ndizi TV kwa kaunti ya Kisii, Ndoke Julie, Kerubo. Mbiamano sana mariketo Julie Kerubo asorobotiro asenchira yobwikirano otigana nayo nagosuka mutu asorobotiro ndo mwanchumulie nigongo kumanyubuna abarai akuru serikali ya Kenya kwanza litikolia rero nigo baba gokore taro yabo oika ase county ya Kirinyaga asogosyolia emerobilio ya magendero okwana omurai wense kurasyense mecho nigo aenekia gotingia uchumi asenekia konyoro gosira kurasyense chiricheisiko nigo aliira ochaka gwakana chibesa cha makabeso ochaka omutinyo iga 12 ubu mwako iga orobotiro asenchira yobwikirano Omurai wense Dr. William Ruto kobwaterana n'abaraikuru ase serikali ya Kenya kwanza nigo bakora etaro yabo ase county ya Kirinyaga iligosyolia emerobelio ya magenderero okwana omugavana wa county yo nigo agokera okoigorwa kwepale iyo yatenenire ase miaka 3 yaitire. Nataka tu kukushukuru kwa sababu ya kuja kufungua hii barabara. Your Excellency, hii barabara ilikuwa imekwama miaka 3 na sasa umekuja na tunaona ya kwamba kuna dalili hizi barabara ambazo umezundua leo zitakwisha. Chinga kiechio boigoni gomo bunge Kimani Chungwa amochia omurai kiama gya ODM Raila Odinga asogosalia uchumi ya Kenya ikikirerete abange gochandika. Yeye mwenyewe anajua he was a sole guarantor and underwriter of ile mambo ya deep state, ya state capture na corruption yenye ilifanya bei yetu ya mafuta na shilingi yetu izorote. Sababu walishika bilioni 2 dollars, $2 billion. Hiyo ni bilioni ya karibu 300 pesa ya Kenya. Wakashika wakaweka kwa bank moja ambayo walitumia state capture. Na hiyo bank mnajua ni bank ya nani? Si mnajua ni bank ya nani? Hiyo pesa ndio imetuharibia soko ya dola Kenya hii. Na huo ndio ukweli, na mzee Raila Odinga kwa deep state na state capture na handshake regime anajua hiyo ndio ukweli. Asensemo yomurai wense nigo airere merobele mekiranu asokogorora uchumi asaine kiako nyora chidola chimilioni chimikiandane 50 kurwa sensemo ya IMF boigoni go aenekilia ba Kenya ochaka gwakana chibesa cheli kabeso gochakira omutinyi 12 obu mwako yaiga. Wiki iliyopita wale watu wa IMF sasa wametupatia pesa milioni 950 dola ya Marekani. Wale wengine wote pia wamekubali ya kwamba watashughulika na uchumi wa taifa letu la Kenya. Tumerekebisha uhusiano wetu na marafiki wengi ambao wanatusaidia kudhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya. Mulisikia nikitangaza kule bunge ya kwamba ile madeni ilikuwa inatusumbua tunaanza kulipa kuanzia hii Disemba. Chinga kiechio boigoni go aenekiago sikia Kenya bosio wetera okoenekebuna mbali go kabesa chibesa echo chiraba beke akongu. Ile kitu mimi nataka niwahakikishie, hatutapeleka taifa letu barabara ya madeni ambayo itatuletea matatizo. Saa hii Kenya inasumbuliwa na ile madeni ilichukuliwa hapo nyuma. Ile kazi mimi nafanya saa hizi ni kusafisha na kuhakikisha kwamba Kenya itasonga mbele. Tunaelewana jameni? Voigo asensemo yobochenu nigo aenekebunango kiani abali chibesa cha NHIF kurwa chimisano goika chimisato. Voigo nigo aenekiako bakanera NHIF asibali batabwati okobua kogwakana. Wabunge wamenisaidia, wametengeneza sheria 4 nilipeleka kule bunge ndio tuwe na universal health coverage. Na vile vile ile pesa munanunua ama ile pesa munalipa ya NHIF kuanzia Januari, wale munalipa shilingi 500, sasa tutapunguza ikuje shilingi 300. Ndio kila mtu aweze kwenda hospitali atibiwe, na ile malipo katika level 1, level 2, level 3 vile county government watawaeleza hakuna malipo, lakini ukipita hapo utakuwa na kadi ya NHIF.
na tumesema yule mtu ambaye hana uwezo ya kulipa kadi ya NHIF, sisi kama serikali tutamulipia hiyo kadi ya NHIF. Fridah, Kerubo, Ndizi TV. Asoroboti rwabene wiki mwanchi muliria nigo tokumurikira igoro yobokoreri wi county ya Kisii asoko ngusana na kwa bere goko enikigwa chingaki abarai babere bakuruterana chinsase kolende abarai kurase byama nigo bagendete kwerwanirira ase egati yabo barokanire komochia obokoreri bwaye umugavana wi county ya Kisii Paul Simbarati ne chingaki obokoreri ase county yobwabeire bokoirananse mwanchi umuriria tiambatie no roboti orurwaye omurikecho Ndemo Steven yobetega kwira chinga kichaye chabene asogotwariganire rieterane Fridah Kerubo twara oburigeria borubuya korwa omugavana Simbarati konyara gotiani ko omugavana Kabero Kisii goikera bono nigo mwaka mubobora iwe serikali ye county neri enene bwanyarire kwenekigwa obubwa twalira amanga anyarire goikeranigwa amange gutaikiranigwa na amange kubanchira asenchira ya magendero no bokoreri nonye nabo amange akisiasa niganyarire kwenekigwa segeti gia siasa gia Kisii boigo na Nyamira asorongorwa Gusii rwabere rokorwanererwa na bonse baganetekerwa kyobura ibwense korwe myake emekoro county ya Kisii ngati yechi county mense akacha twareto oborwanererio botindi ase birogo bya kisiasa bose obochoribo masabwe chiri bwibere na meronge vere abwasabaranire au korwe byama au gati ya bekyama kya UDA ekyama kya ODM ekyama kya UPA babwatabaranire au nagati yabo ebwerete kirogo kyobo jumbe amune birogo binde birogo bya obo MCA ase wekira liberere ryo rikairera andake usuna wa kisiasa ukore mbaka bono kwa gimna sekero kya obo president wa mobwazi mio bwana tachikura chini inga kwa ne kyama kya UPA aiga ase county ya Kisii na siasa echo ni wa karabna mpaka litkolya lero chigenderete ime county ya Kisii ase kelya kya rakandire ko bachinguru kya kisiasa gotiema na Kisii nigo kya ireire okubagikana gwe bunge ya Kisii iwe bwata ba MCA 52 no yomo ase 45 bale balia bakeire chikura ase chiwodi ne 25 nomo koba bachore gwetere byama ao mugavano ito intubuna ba MCA toleni magaye erinda nyargo tokora magendro ase county ya Kisii yaikeire omabasi oyo bwairu basire komo minyokia emiore imokiri bosongo amagena iga imokiri chensi yuga gotomeru ngeso abisi aye sieke bana babasi mole moyo moikaransi te kwese mororo igono otoramu wikatura indobo gambiugo amo twensi ikiagera simba bunale taya agitwa chirega ayigotomunekera entutu sirente kuruga akiora alwani simba esimba ngorwani wera muyagera matitiri bamintu bantu balina abantu bataye to distract agenda ya simba yo kora magendera abantu mbale bakabasinyure gende bakora nonye gasi bakwenda gukora isi bakwenda gukora baruo bacha kujekolige umugaba tiga gabana kore gasi na intubuna ba MCA we county ya Kisii etore maega emia kwa muya tomo support ya tokora magendero inumole tayari tokora magendero mugaba gamba kena mbiyemo na bantu ba minto na ende tiga tute Neymar ndo basonya gotisne bintu bike aba MCA bande nigo barorekanire ko mochobo koreri bwe serikali ye county igento mugavana atebire buna balia bakumwamereria gati yabo balia baganire ko babanyakonda ase chigasi chie county na bande gwancha gutume kwa gesiasa ngende ne bunge kusembo ye bintu byenyu mboye bintu bina bantu bamenjero lo mwanda birigo 39 million chiche ya dago sore 27 ile ngamota ketema simba gaiga. Hapa Kisii kuna venye tumechanganyikiwa kidogo. Hatujaweza kuelewa pesa ya budget kazi yake inatumika aje. Tumepewa 13 billion lakini utumizi wa budget absorption rate yetu in terms of development tuko pale sisi ndio tunakuwa number 47 out of 47 hatujafanyia wa Kisii maendeleo. Sababa raibeito ba Gusii abaiga bale mutieito abaraiba minto ke ania mangana ke anie vitisho okolera abana inchi egasi e conducta tubwate ne Eyemo kuruku gavana
lakini rende ese kwa ya muna mwara barenga ndobata basprano ndobata barito na babezi abantu muratware kwa yo gutwara soprano yo kanga kerabe igo ne county tunaberego. Your Excellency egento kende kyo moerio ekiagara ekyo moerio pi ekiagara naye gwanchire ngegasieto no oversight muna ntwa ba MCA bawo oto eribaga tokore egasieria ito ya oversight. You will think members of parliament they are oversighting the governor. Their business is clear in the constitution. Members of parliament oversight the national government. County assembly wako hapa, their work is to oversight the governor. Hiyo ndio kazi yao. Mmeona wengine wakipiga nduru. Uwezi piga nduru kwa matanga ama kwa mikutano, unapiga nduru assembly ndiposo upewe maendeleo huko. Na nimesema mahali ambapo MCAs wanapiga nduru, matusi mingi, hatuwezi fanya na wao kazi, mimi nitakuwa MCA wa hiyo ward. Kama mtu afanyi kazi na gavana anaamua anafanya kazi na wananchi direct ama vipi? Hivyo. Riberere ria kisiasa nigo ria ireire gati ya bara ya bachore korwa Kisii gusange birengererio byabo igoro yobokoreri bwe serikali ye county ya Kisii. Na muboririe onye kabwate kerengereri ngantu gwene to koiwana na twanjira nengo chitoro gokorega asiamo e budget erosi were a make sure kwandire na ba MCA without victimizing on the bwenzi ali ya ba MCA obabori amangana kurwe binyorombi ntokibigenderete ato sikebu na barai ba Gusii omweshimi wosoro oyo no mongna donya oyo ninche oyo no mugaka munda ekere tu ale kuri chikura tu atebete tugocha tusikane tokorega asiamo ndebe ngantu takeire ko bamo okorega asiamo lakini mete ko bamo lazima go kobe nekene mo ko bamo nye mubugati kene, you know, onye kene ngiri kubekwa on the table, then it will really be very messy. Osoro n'ababunge bande bonzi pi mbabugate right yogo kwana amangana Kisii County nje bante bini bataite contract bataite okorere mu Gusii bwensi yegasi kibagendera tegotorama tubasabire onye ndiri abajumba aba bakuga bagenda babori ruto nga kera tirakore para kanga toko iguya nga kibaranse ngese gimje bakurwana barabumba likondena abantu bakondenda n'aba MCA nabo gwenda korang kolegas omonogeri bwe bunge nene Moses Wetangula amono molikyo botamba se wizara y'obwereri bwa mang'ana omo PS Edward Kisiang'anyi ngati ya bara ikorwa isigo baganirio botwererwa ime ya Kisii. But as long as we are here now, whoever is the MP is the MP of the people. Whoever is the governor of the people. We have a duty to unite our people and work together with our people. Wewe kijana umerusha jiwe kwa sababu ya unyonga au ya harati, umeumiza mwenzako, jioni wako pamoja. Na waomba leo nikiwa hapa kama baba yenu, kama ndugu yenu mkubwa, mkubaliane kutembea pamoja, mfanyie wananchi kazi. Ikifika kule mbele, mabishano ya kisiasa is always there. Eng'ana ya siasa kugendererwa semega ya matanga nemesangerekano yogo sasimanege ntabara ibechi kanisa bagikeiri bokong'u. Abana siasa tibaye uri bagase pulpit koleta siasa chiabor onyo date go politic away from the church ne service yaro nando botambe kera intwange kan church to kora service abana siasa mbacho titori kwa bana siasa ibaga bake siasa oro onyorenga nadi abare betali bakomana na mono ase amatanga teko akimwananchi kabisa nanda semache matanga na semache abantu bakolera abantu bata majanda abantu bakolemigwa na omokumura siasa cheno chebitina cheliomana chendamwamu amaina barebeto bana siasa mwasokire sikoli asansa na inde bana mubatu bya bwende bwese mwakonkiro obya bwene bwalire magega ya bikoro ebi bya bwango iga bya kisiasa sorogongorwa Gusii monomone county ya Kisii narali bagali ya bene ryo goikera abamanyi bamangana ya kiuchumi otebya sobe bune bikore ebi byose nyenchoki yobuya gusobo bibwate
gocha samagendero ime county ya Kisii ekera abantu banairu bakora national government akora ngantole divided bagotumie njire yo gotoli na amabaga yogo develop na Gusii so ikingerikia kubona go affect the economy ya Kisii county. Number 2 kongzana kungora takole okobo fear bantu bawoete nga gose chisegichira basego come up abantu baruane abantu baitwe because of ogoetana kwa abarai baitu wale Kisii county. Investors bakoba gocha Kisii county abantu bande bagota makuru Kisii county ko invest because bawoete nga Kisii county is not peaceful. Magega yo kungusana no kwa rekarire ko gendereri gweme a Kisii ase kigetambe nalenga kumanya obosemya bwa bakwani asabara yabachore ko rwa Kisii. Simba Arati is the governor. Ruto is the president. The governor I accept that Simba Arati is the governor. We respect Patamo, and again Simba Arati as the governor must know that he cannot work alone. We carry abantu bons piamo abakwanere persuade so that they can be able to work together. Toko especially our county Simba unit yoro mwesimi weto governor. Nto wanyi toko siketema no twale sabanga o unite Kisii county Eyemo. Ora te keremsi aicharisi ngoko support yala sobora ibwao aicharisi nalwa menjanaye. We are now taking our attention ilito kwante kuira samagendero otoko nyira sokorwana. It's important for the leaders to know that instead yo kutumia chinguru chinyinga kurwana batumia chinguru chinyinga koreta namo na gukora magendero. That is what the common mwananchi are interested in. Common mwananchi are interested komanya ngo chinguru chinyinga kurwana. I need to remind these people. Ndoto komanya ngo chinguru chinyinga kurwana. So komanya ngo chinguru chinyinga cho koreta development. Oko bolia bono na sabara ibonsi abachore konyara gukanya chinkoro chiabo. Bonsi konyara gusikana na kuona na chinga kichinto ereru echuchira keanani riberera Kisii kolento botwereru no mulembe ime ya Kisii eliogosira magenderero obokoreri na guikirania chira chenga kiye campaign. Koripoteria Ndizi TV asoroboti rwa bene elietariane Ndemo Steven.